بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم أيام الدنيا ñalaade ɓurde moƴƴude ɗen foppo majje ko de balɗe sappo wonde arde ɗo balɗe sappo arana ɗen ka julde ka lewru donkin. Wakkilo rewa Allah e majje moƴƴa, tinno yacco yawno sifa majje ala. Nala meɗe maki alayhi salatu wassalam ala e ñalaade de golle moƴƴe ɓurani Allah hewtitiɗe balɗe sappo wonde arde ɗo. ɓe wi ene hay yaagol waɗa hare guerre fi Allah o inni hay ɗum sina on tigi ne itta jawdi mum ndi yaha o luttoy toon hara o artali on ɗon tum ɓuri oɗo. Kala golle moƴƴe arɗe e hakkille ma anditu kode waɗɗaɗen e nder balɗe sappo ɗo ɓurani Allah subhanahu wa ta'ala. Hooru yero ko heɓuɗa feere tentinen ñande jeenayi donkin on si tawi ala e hajjude. Yalaɗa maki horgol ñande jeenayi donkin on ñande arafa on montanay on tigi bakkatuji makko duuɓi ɗiɗi, hitande fewndende e hitande arayde. Hoor yero ko heɓuɗa feere waɗu sadaka juulu ko heɓuɗa feere kala manna ko anduɗa e golle moƴƴe hino moƴƴi Allah no yiɗi koko waɗɗa kon e nder ɗe balɗe sappo ɗo ɓurani Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ayamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadihi. Ala ñalaɗe ɗe golle moƴƴe ɓurani Allah hewtiti ko waɗa kon e nder ɗe balɗe sappo ɗo. Wakkilo tinno waɗu layya sa heeɓi feere mono anni waɗugol layya on haray a hana fembude sukundu ma ndun, a hana mekkude peɗali maɗa ɗin ha tuma waɗɗa layya on wo. Wakkilo ɗen waɗen layya on mo heeɓi feere, horen ko heɓuɗen feere waɗen sadaka, janggen Qur'an, juulen, kala golle moƴƴe ko anduɗa wakkilo waɗa e nder ɗe balɗe sappo wonɗe e arde ɗo. Nasalullah subhanahu wa ta'ala التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.